Johan ngan mi thu thang cha bung khat chang khatin chang som nga le pakhat tiang sia nak kan nei tlang pe nun nak thu ahram thoka thu arak chui thu chu pathian thon a umi pathian asi ahram thoki sin chui thu chu pathian thon a zo ama sungi sin pathianin ziang mua asem suwa mi thil mua sunga hin ama tel lawi tua mi pakhat te man a lo chui thu chu nun nak I ram asi chui nun nak chun minung hne na tleu nak arum thlen tleu nak chu khothim sunga atlewi thim nak in amit thei da lo pathianin apalai Johan athai Johan chu mi hne na chui tleu nak thu sim dingin ara asim mi mua in an thei an zum nak dinga ara asi ani chu tleu nak asilo tleu nak thu sim dinga arami asison chui tleu nak chu tleu nak tak asi chui tleu nak chu leitluna arai mi mua tlet tu asi chui thu chu leitluna hin a umi ama sung I sin pathianin leilung hi atua nan leilung in ama chu a theilo aram sunga aranan aminung pol in an rak sang lo mi then khat chun an sangi an zum churuanga pathiani fate chan theinak thu apek pathiani fate an chan nak chu leilung dan minungi thile sa in rinmi in asilo pathian ama rau ri kha an pa asi chui thu chu minunga achangi kan laka zangfa nak le thu takin akhat asun loina kan mu I apa in afa pane sun ne ni apek mi sun loina asi Johan in chupa I thu chu hiti in asim ama chu kanua ara asina in keinakin atum son zianga tile ama chu kasu ahlana arak zau ti I kalausim mi kha ama I thu hi asi tia ati afam kim set mi azang fa anak thon kan ni chu in thoswa zawi a thoswa chu pakhat nu pakhat in pek asi pathiani dan chu Moses ne ni sin in pek asina in zangfa nak le thutak chu Jesu Christ sungi sin ara zo manin pathian chu an huda lo apa I fapanei sun atang sungi apom mi pathian asimi in alang ter zo asi baptisma petu Johan simmi thu Jerusalemi Juda how to Paul in puithiam then khat Paul le Levi mi Paul kha Johan ne na chun an thai nang hi zo so na si tia an vasut Johan chun an thu su mi chu phe laute in aleti ke hi Messiah kasilo tia fiang te in za pithaya asim amni in asile zo so na si Elijah na si mo tia an sut Johanin kasilo ati amni in prophet na si mo antilala kasilo ati thau amni in chutia sile zo so na si in simnik na thule mi chu in tha tu hne na kan vasim sala tul zo kasi ti in so nati yok tia an sut Johanin prophet Isaiah I simmi kha avun laki ke chu boipa I fe nak lamzin kha ding teru ti ram thingi a aw mi o kha kasi tia ati farasi poli an tha mi palai pol chun Johan chu thu an sut sali Messiah nasi lo I Elijah le prophet khal nasi lawa chun zianga so baptisma na pek tia anti Johanin keichun tidai in baptisma ka pek asina in nan laka nan the ri lo mi pakhata ama chu kadunga arlai sikhal se la keichu akedam phri phoi tu mana katlak lo tia ati hiti I an suok nak mun chu Johan in baptisma apek nak Jordan tiva I sin nisu alami a ummi Bethany khwa a si pathian tu fa athai suna Johan in Jesu ane ni arat lai kha amu I lelung sualnak aphur tu pathian tu fa khi zau niku kadungin mi pakhat ara asina in keina kinatum son zianga tile kasu ahlana ani chu arat zau ti athula kasim re rau zau mi pa chu ama hi asi ama hi zau asiding ti karak theilau
asina in ama hi Israel mi poli an theina dinga tidai in baptisma ka pek re ro san nak asi tia ati Johan in tharau chu wanchungi sin thu ro bangin arungi apara arung fut kha kamu ama ateu asi ti hi karak thei thau chuang lo sikhal sela tidain baptisma pedingi itha tu pathian in tharau arung dingi mi pakhat pari afut kha na muding chupa chu tharau thiang hlim in baptisma petu ding asi tia isim chupa chu kamunga zau fiangte in kalausim ama chu pathian fapa asi tia amu mi le athai mi kha asim jisu dung thlun tu mai sabik pol athai suna Johan le adung thlun tu pani chu to ka anding sali jisu arat kha anmu tika pathian tu fa khi zauniku tia Johanin ati chuti I ati mi chu adung thlun tu pani chun an thei I jisu ne na chun an fe ve jisu chu adung let a heri an rak thun kha amu tika jiang so nan hol tia asut an ni in Rabbi khuya so na tia an let Rabbi timi chu zirtu sayapa tinak asi jisu in raula razau niku tia ati tutik chu zanlam na ji pali rong asi an fe I a umnak chu an va mu I chui ni chu a hne na an cham ta chui mi pani laka pakhat chu Simon Peter I naupa Andrew asi makhatte a upa Simon kha avaholi amu tika Messiah chu ka muzau tia ati Messiah ti mi chu Khri ti nak asi chule Simon chu Jisu hne na afe pi Jisu in ama chu azavi namin chu Johan fapa Simon asi sikhal sela Sifas tia ko na sithlang ding ati Sifas ti chu Peter ti thon abango I ati chan chu lungtau ti nak asi Jisu in Philip le Nathaniel akau athai suna Jisu chu Galilee fe atum Philip kha amu I anena I thuno tia ati Philip chu Andrew le Peter umnak Bethsaida khomi asi Philippine Nathaniel atongi anena Moses in dan chabu sunga athula angan mi le prophet Paul khal in athula angan mi pa kha kan tong zau ama chu Joseph fapa Jisu Nazareth khwami asi tia ati Nathaniel in Nazareth khwa in thiltha aswak theipe mo tia ati Philippine razau nikola tia ati Jisu in Nathaniel arat kha amu tika Israel mi tak tak hi zau niku athin lunga jiang man rokhrol nak a umlo tia ati Nathaniel in jiang tin so I thei tia asut Jisu in Philippi alau ko hlan theipi ku hnuai I na taula ya khan kalau muzau tia ati Nathaniel in sayapa nangchu pathian fapan si Israel siang parang na si tia ati Jisu in theipi ku hnuai I na taulai kalau mu kati ruanga izu masimo hinak I thilmak saktam pi na mulai ding tia ati chule an ne na thunga in kalau sim wanchung khi a ongoding I milai fa pa para khin pathian I wanchung mi an tum le an kai kha nan muding tia ati chathiang him kan share mi ngai thatu za ta hanga pathian tharing thasu anak impact sakram se amen